touch stop mixture can come cool capsules and a can come on to me doctor then I'm more the my navy papa yanka can come with us one say abrabone bono say we say you reckon one chess assisa enyi aba say kwana yare bi you no say to say make do was for no can do one say don't kwa no come was yet say say ne ekosu bia wasetena yare baba say wo nom say wo ye bibi yare be den ebeba nti say yare na eba saa no dia na wo kunya kan kam product ni bi na aboa esan say product no ye de ye adwuma ya so ye de adwuma takrade clinic asaka Christian Federation ebi ne ye de abre wo nti nye product a nko anti ne ye de adwuma clinic so kan bi test de ye ni wo sisi ekura bem mekasa ekura bem a obi ye wo sisi yare mretentintin ba onim se ekurokura na ye den ewom ebi nim se ekuro na ye den ewom because ne dia ne se hunu se ye ne ya ena doctor kaka ba kire wo se mama wo sisi no ekuro na ye den abem se hunu se na wo sa omre na ye no wo hu da kura ye wa ama wo sa obre pa nti sisi na ye wo ya frem ro tintin na ye nko no ekuro abem nti na de bia no se nti ekuro no nko no se otikam oti awo ya so oti praga bi so oti moto so now up and na oti faako 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours na no na kankan bi tese be die gine ma den amawo na afi sisi na ye ni nyina kusa kuro ni nyina de amawo na afi ya den ejan ebe kusa kuro ni nyina de amawo na usisi na ye mre tintin obi me no bi ofra me fi takwa o doctor mrs ntami ntumi drive me sha se me to wedro mi wo wase no sisi anyame adom me am ntumi twi me car no mama ba ho na me ba no mu doctor bi ni ho asho to me srewa pesto foforo na fi biko because sisi na ye ni nyina gya no afi wo to ase e twetwen wo apa bitu ase na twin mo otena se na osore ayasem oda ho na osore ache otena oba 30 minutes na 1 hour ansa otumi asore ena mo france yatika me pa chawani enti manfa edi kase ni hurahura nipa ne mo nsane yare no yeden onti apo enti se wontini mo twetwen ana oto ase ntini twetwen wo dia mesra wo se wedura kan meters afa so oba bi se mayase ye me ya ana be ma kura ase na yase ye ne be ma so bi wa na bu wa feel se na yase ye den aye ne ya enti se wa yase ye wo ya dia ene duro be yin kan meters onuma sa yase ye wo ni nyina be jai afen so bi se me de mase anase memba ye me no mo hawo ye den adese keka no ananso bi ba anase hu bibi ene ni ye den anje hu me ko kaka mitese no esiesia ko wa wodiem ana obema mu nyina sa ewie na ye adwuma kese ene esisi ni ye ntini o ye ton ase no ewie ho no ye adwuma kese nti aba ne sa no aboawo na ayase ya wo ho nyina ana obi se me de me mensese kura anye den amba ana boso miensa ni minchima ada me ya fami prane bi me numaduro bi ana me kura de me numaduro bi abatemba onu kankan bitesa papa ni nyina ba den e ba kama na afa so onu a e ma uta awini matches a ubo matches a uta ubo no say friend match na we no uta awini wo say enam say ye ntini mu adwuma nti aboa ma untini no bibia mutumi na mogya ne mframa ne nsuo aye adwuma e ba na sa uti wa na ade dan kasa pagya ne mu kama I say o nsu automatic car no eno abo ne mu kama nti kopeka kankan meters na to na ma mi say o say akoy beauties no enye ensan se be ya oso bi won no ensan we dey ayeduro kan nsuo ne ensan ba kokora nim patienti we muslim ni we hwa utumi no bi enye ensan misrew won ensan de na wa limit ne se won mo no ensan ko na mo yere omonom we mpa chew enye ensan ayeduro a wo no ma yere asan wo yare na ko fa kisi wa ubenye bi wo fa kisi uko ha ubenya kankan meters na wato sana flum na fusua ano so usane ho sisi a ko benye bi ato ofakisi uko no shop wa obenye bi dudu bi opa bi abonye bi aiden ato na awo na tie stop kan can come tie stop na tie stop no ye eduru bi a o de ambom number se number se 0246 710 712 0246 710 na tie stop ye eduru bi a papa uko na jede che enye ye because nso to na ewi abo na menum nyame de na menum ti sei na menum nti unya tie stop na wenum anya wo de no a udidi aduane a wo yira abraye no untumi ndi asese nkare yire na ne buafu na waso na no because wabre no de ne nsa ba kwa wofuo ba na Saturday wo yira shada na obi ashada yi ne nsa no ama wo na so kondo aduane nti ukoro se ti ba ko mi no se maame na ne buafu nti aba ne sa na aha adwene nti ne wo me se mpa achew unti wenum de ana de utwe bi kura nsa na wa de wedidi misalman ha ho bio unya tie stop na kan kam tie stop measure unya kan kam tie stop measure na wo de no manapa no manwumre no manapa na mo wo ba no ma make sure say wedidi ansa na wa de kwanom because sense fifiri ba ye de ebeti wo misalman
aduane a duru bi a onum a eboa ma wodidi nti didi ansa na wa yere wanom eboa kama na afi typhoid bi a wo ho onum a eboa wo onum a won say obi kura ade no say wade we de je eboa pa waka asem kese na ade a kire wo the typhoid wo ho a num bi na eboa wo so wo osa fa ye we duru na eboa wo because e duru a onum a eboa ma wodidi de say kuro wo ma ntumi nidi nti ebeko kuro na ade ama wo aha na se we de eboa ba ko edi kunu ma bebre wow wo ni su chini woni su chini basa ebi wona ye wiei ugina mi shebode ugina mi ye bibi ugina mi ton waache ugina mi ton mpaboa me pa waache nya taste because e wo na woni su chini sa nko fo na wo na ni su je dai wiei no chini mi bebi no hwe papa say ye ka say oti ahata to ewie mi sisi a ma ade ansa na hwe ne ahata na ye sa na wo a ugina ewie mi so ye adwan sa na tie aha ntia ma oni pedua na ye de na ne ntia ba na sa de unya kankam taste of measure ababoa wo ma wo so sa ne woni nyina de efre wo so akoba hwinhwim woni su chini uti ye wo ya mpacha ne do ne kankam taste of measure me pacha ko flom na fosua ho aha uko flom na fosua ho a obenye bia yedai ato dodo bia opa bia obenye bia yedai ato sa na wo fakisi ano so dodo bia opa bia obenye bia yedai ato nti mo wode akotwena ase na akopa bi eto na asomdwe nye den emra na ko yehwe eye cool capsules no hey koko hadwon ai papa cool capsules no de ye wi amemo bi nice one na sohwe ehun hia papa na biribi ameba woni me kasa ate na me kase o ma me cool capsules na na wo di BTS ne bia ka ko le be ya de abaso bo homa na we o ana fe do homa na we so fa we no kwa onya BTS no kwa o fe homa kwa onya cool capsules kwa ba ka bo ne dia bo homa na we I don't know match no wa twere dada ansa na ya fere ba jero kura aha nti cool capsules no obi akoko wo no ho okay se fifiri wo manje chinye sa wanu koko duru abre na we so ade ba kwa ye ne je woni se koko duru a onuntum num kura nkwa adwuma we de botuma anu ma ye akwa adwuma nya de peke gidigidi no account be count normal ade achi a wokwa na pa ba ko enwumire so wokọ na obi kura ho a na otwe ana na me so tukwan kura onkotolezo na de bono samlane na me de me onkotolezo ba hato na me de me onkotolezo ba hato obo se de bi zani pa de bia wuti paye sadi pa de bia wuti yare because waste na say utugu no agina ho a say na woja bola odem ha hwedem ha fefe bola si aka wotumi atena ha wotumi ntena ha ntene bia wuti be dai aha cause wuti na information center abaka che say bibi nye dai enkoyie sa so na ba na sa osisi kura be dai abeya wo ya aha osisi kura be nti kokko do ne de a very powerful say onno ma wontumi nka wano nye den antum wono anapa mienu enwe mienu anapa mienu na wo a wo de a che no wo de kanka meters be wono ono ka buka kanka meters no na wano ko capsules na aboa wo so be ma na tofo ma che no ono kanka meters no na wano kanka ko capsules no mienu da kan me pa che won fa nsuo ne ennom capsules no sa da bi man fa nsuo no fa mene capsules no nsuo no kwa de no ho capsules no kwa wo kwa fa so ye nsuo no kwa so woni ma ye de bi mu ta sa de no yes ebu o se na do wo de nsuo ne da bi mpa che me do yemfa nsuo no nye den because wo yen sa be ha mesere man fa mixture no ennom capsules no anya se wontumi nnum mbomo na man fa nsuo ne fa mene ya capsules no se te na bi ka se wo de nsuo ne ba mene capsules no pa che me de anya sa na tie capsules no kura wo hwe ho abusa atwero se wo de warm water ana ordinary water na be den ebe no di san hye no so wonya warm water ordinary water ya botu na den anom na asomdwe aba nice one yemre ne nti yemre aso anisa eti kankam ultimate no bone tel na ultimate no de otsani ultimate bi ate obebia ya wo de ya de akọ okay 2020 bia ya ko ade ahye wo de ya beko o minim ahono wo de ya be de beko ana se o minim po afa ana se mama bi you feel minim ana untumi nkasa wo de bi o minim no ti bi ya de atafre ni nyina be de ebeko na afa nso ade ye ultimate na ama ne ye nwanwa pa ne se eboa wo ma wo da wo a untumi nda wo de wo ye chinyegifo untumi nda hwe bebre pressure akosoro nyina untumi nda bebre pressure de bi other pressure dro si chese ono ankasa untumi nyedai enda akoso wanda na de chia pressure be dai ebe kosoro uti be dai be dwa unti pressure be kosoro ntimi serew unya ointment na meserew unya ointment na o de odware wi fa serew ni pedua ni nyina apart from say obebi ya o ya wo de ye no o de odware ya me na pa me dware o de fire unkun sira ama oni pedua ntoso o won se na me pedua ntoso kama me ni sade bi ya mesere na mesere enro ye chima nyina wie no we ka sene de o nsere bi ya sere no nko o sere na me mesere kan kan BTS afi ade chebo 5 no mi na da ho ma bebre
na so de o me frɛ lady na wada me driver so wada na me sesa aba sare na sasa me sare ni o na me sesa wo sa wo yɛ me me sɛ kanka meters no ade chi na metumi asɔre ayɛ den egyina so prim because bo ma cells na gu hu ni nyina ayɛ den ɛyɛ adwuma yi nti me srɛ wo sɛ wo a wontumi nda you should kanka meters ointment no o should kanka ointment na o de dua ya fa sra ɛnhyehye bebre nti wotumi de sra wo hu nyina fa yɛ wo sra de wo sra wo koto dua wo nan na si fo wo sisi na wankasa hwɛ sɛ ni pedua no ahoɔden bɛ na anase wontumi nda na obi anu nduru bebre wontumi nda enda me kwana radio presenter bi di alasi chep say odi bi ma ne brother na nda o dai ma ne ka ahwe ka etugya no etugya no ndi ya reno we offense bonsun kwanta radio me call yes president no ka so di bi ma ne brother no onda 11 12 1 2 no nda ɔsɛ brother na dai ma ka wo ko adwuma hwe ka etugya no nti wotu sɛ adwuma ne bo adwuma yes bo ma ne pedua na yɛ den agina home bo ma ne pedua na yɛ den agina nti Ghana how yes on sɛ adwuma na yɛ na adin na wodu fi na wontum sa nda nka ho de na afi de bia no pressure onum pressure bebre num pressure do because on da ntade be kyene pressure nyina yɛ den ɛkɔso mesrawo obeyisu cream announcement bi na de bia na emboa na de bia sa koto eduro de nka yusu kan ointment a abobbo ma pressure kora kofo nya pressure men kasa ye pressure eduro na nso abobbo ma wada manipedua na adwena home yes amade chi a wotumi aso prim nya ade chi a fe na o pressure na akoma ye king no kope koflom na fosu aho kope bi na to na afe ukọ offense ofakisi won so a obenya bia yede ato ewo dwena ase nti mpacha wo de area nkan na botumi atua so amama na ye de asore so dia ekro ne ye wo dia all right dog me da se pa eti sanate Dr. Kankam na ni edi nkomo ewo dwumadi so no me ba chobodi for mo so mo be call school boy drugstore mo sabeti maka dwuni bi enso sanso Christy drugstore enso body on sabeti maka bi efie ni fe heba on sabe kabi nso obodi dwabo so for mom yenko MK Dwamna drugstore sanso Dr. SK Dua drugstore enso ewo dwabo so efie ye heba enso dwabo so onti honso kwa on sabe timaka bi yenko bonsun kwanta LS Joe drugstore sanso ko red drugstore enso wale Joe on sabe timaka bi akontomra fonso mom yenko buoti drugstore ewo akontomra on sabe timi akabi enso dade so owusu drugstore sanso dabuwa hin drugstore ena eda Roxton drugstore akwa drugstore enso ewo dade so asami so junior and asamwa drugstore mo so no on sabeti make na se junior senior asamwa omo so to bi yen uya e wodwena se ena yo so ne mpata mo fakisi e ba ena Philomena Fosia heba mo amutu akoton ena mo amotono makoma konso mo sabeti make bi so ho ti dog dumadi no emla so 24 number no to the last one I am fancy. But your number is 0246 710 712. But your Utobi now was a Missabia, a drone box and container and a box in a shimno. No, Miss Bigun. I don't say last number 12 Fra. Never said Mitchell be a metro. Okay. Now I know some of Fralam in Sawako to be. No was a miss Auntie May no the idea at the amount. Okay. Yamisha will be OTA. No, I can see. Yami on your also Cassipa. I was here, yet they see. Na the hottest show in town Liberty Liberty Juma dia tuni say entertainment review na Evans and
Yeah, I mean, yeah. Mpacho nipa kra wuti nani efre no nana mpacho nana Kwame Buadu a otoso mienu baako nana Kwame Buadu a odikan eye kesi krom hene sanso ye rempen hene ewo Sevio so traditional council or habi ena eye nana Jase hene Nana Jase hene Kwame Tano a otoso baako enso a ena me senior nana hema obi anim say friend Rutab nana hema enso a habi nketesi ahema of Kesikru enso a habi ena konti hene enso a ha ena mpacho achiame enso a ha ena mpacho sana hene mpacho chiame mpacho so Jase hene oh mfanche me why na mesua America kra mpacho oh yeah chiame yo ya da masese mo kana na ho a ma be kan yensa wo studio ha no nana ne mpanyim fo mpacho mo ho ye okay Bia ho ye okay nana mention asem free mpacho nana Kwame Buadu eye hwan me there I knew you in your private life and so 90 mpacho hwan ni na Nana Kwame Buadu Jedi kai no me de nchia kese be ma nana no matram konwa almost a few also traditional council na me de nchia kese nso ama eye kese kro atram konwa me ne mpanifo ene madofo nyina omo sefi ha Nana Kwame Buadu in his private life he's a court registrar but has now been uplifted to the chief of Kesikrom and also doubles as the Rempemhine of Sefioso Traditional Council. Okay, Nana Hedasi. Yeah. Nana ukro Kesikrom no. Edin Kesikrom no free. Oh, Kesikrom Krobia Nipa or Chichiri Krono. Normally ni dina yede etukro ne so. Ntia nana na Chichiri Krom no or the ebe kan say eja kese anana kese. Ti dina da kro ne so from ancient times ebisi sabri. Okay. Na Kesikrom for move free he say oko say wait for Kofi Krom for no so omo free Asante and there was a history like that and ebi mo so free Anwiem ebi mo so free so mo migrate free him and mo be settle our present Kesikrom for ya sona for yenchi free bono wenchi okay nti through those times you know akoko na mpanimfo no migrate bedu eye wenchi aiwo anwaso yana nam so etwa kwan edidi mu a ebepie mu ewo ene Kesikrom nti sana lineage no etie okay na Kesikrom for mudi afasha unique from all the afasha ewo say we have say ebom true na mudi bom true why what is the reason e ka bom true yen amamre kese pa normally obehu a bra yeso anana ana bra bibi Kesikrom hene yes okay yeso ano ana oya amane bisa no ena ye bom true na bom true no ye amane a tete no se ye ka se ye hwe ne origin a ye nananom e kire se bra akoko na ekoso no na edu baby ema ye mpanifo ana se mema no eye mre kwan bi so the mema no ye mre no they have to develop strategy to capitalize on their enemies and by so doing they have to fall on mano and I am no man ye nua mano
so that they can overcome their enemies. Okay. Inti bomtro no ɛyɛ bibi significant a ɛyɛ kind of say yɛ observe the kai saa nneɛma no nyinaa ɛko a yɛ nananom ɛbɛko ɛgye yɛ man no ɛto hɔ ɛde maa yɛn saa na mɛka no. Okay. And now how long na modi saa fashion no ɛhyɛ ase yi abɛn.